Isimbiyo Rabini Chris may God. Yun ang kalibutan na karon daghan malagi tao na discovery o lain-lain ta proseso. Muna siya ang kuno. Kinilkig na kung gibutang diri sa kuan alcohol. Pero pauga na dyan ako ni. Ano siguro ako makasuroy na ko diri sa Pilipinas. So asam ko kuan ini. Anak ko dahil andam nga dadunon para sa kuan. Ining kalibutan na ko karon. Pag isa ra ka silhig ini ba, isa ra ka tukog. Sa katukogan eh. Ang sagbot dili mo kaya madaog duha tulo maglisod jud ka. Pero kung daghan na ganin siya nga walis tingting imong gamiton, kaya na ni siya mo kan. Pero kung ipabarog nimo ana, ipabarog nimo siya, hinay siya, dili kani siya magkuan, gaan ra yung madala. Pero pag isapihig nimo paggamit, ipahigda nimo paggamit, kana daghan-daghan siya mo kan pag ipahigda na nimo. Mo na ang silig bantayanan. Kung tindog ra gamay-gamay ra jud siya. Ug ipana nimo ang silhig, gamay ra jud siya may madala. Pero pag ipahigda nimo saphig managingon nga kuan jud siya. Daghan jud hinumdum ko sa damgo sa una ba nga si Master King of all Kings, Master Mborek Jr. na nilhig. Nang karon sa humanit panilhig ningon dayon ko nga Master ganiharam magag sinilig kapoy naman ka. Ako na po silhig. Matag gitunol niya sa kuan silhig. Mauto nga kaloy sa Ginoo tanang sagbot kay sarger kay gigamit ako higda man. Pagamit ako sa pig man ako Aka Master silhig man kay pabarog man silig ana man niya. Pero nga ako ang gamit pag silig nako kay higda. Mo na siya nga sa bagay dam gura man buto. Pero wa di sagbot nagpabilin. Haros jud tanan. Nainumdum mo nga nasulat sa diya sa basahon sad nga ang mga sagbot dapat ibto na unta kay naka kuan sa matanom pero sa wala pag ipaibot kay ang mga mayong binhi kung ibto tumasagbota maapil ang mga binhi busa ang katong masagbota gipadagko sa jug mayo para ang mga binhi sad madagko na ba nga kasugakon na siya nga ibto tumasagbota ka dili ni siya basta-basta mapinsala mo ni bantayan na nato karon ng kalibutan nga naglaroy-laroy ta ni kalibutan nga itong ipuyan o kalibutan nga itong himutangan basta ako wala na sad ko na kulang matag karon na gunya daghang salamat kaya ako basta mawala lagi silhig lang kinanglan nga ang isa ka kuan para ko karon ko sa ining sakita karon nga kung magkakuan ang taon ta nabitaw mutabang dili kay wala pa gani ini kuan dauton magud mo sakit sa tao instead nga na nagmalasakit nga mutabang sa mga tao nga sulbad ining coronavirus pero sa nitabo wala karon unsay natabo sa Pilipinas daghan na nga matay dili ka sa Pilipinas daghan na kayo pero kung kamo gitistingan lang gyud ako ninyo itong panawagan gyud ako itong February 24 2020 dili ta na kayo mo dagsang waay sakit pero bisa bagay mismo diri sa kung ipuy-an gani nga probinsyal wala ganito pero sa tinuoray lang nanay koy positive nga 5 kabuk nga COVID-19 nga gitambalan diri pero sa kaloy ginaw mas lisod pa tambalan ang natural nga ubog sipon kaysa anang kagawa kay nga naman dali ra kay nadyo koy andam na nga tambal kay kini sakit dili kani ordinaryong sakit invento kani sa mga tao research kani studio nila nga kini nga virus dili kini siya nga hinatag sa Dios kun dili sa mga studio nag-research kani nga mga tao mo ni daghan nagpinsala kay palabuanay na masila nagatunan apan ang Dios di jud ka Diosan mabitaw na ako taas nga panahon sad nga ako nangandam og ipangandaman gyud ako tanang klaseng sakit o kanang tambas tanang kasi pinakan mga lala dugay na sana ko na naka-intact naka-ready na sabdaan basta ako magkinaw sa andagan naka-ready na pero balikon ko kung kinsa nakaduol na ako kaniadto more say makaduol na ako karon akong alawas daghang salamat matag usa nga kanato uban sa panalangin sa tungod Dios Divine Master Ben Idil Senior Master King of all Kings Master Mborek Jr. Divine Grand Master Madon Ikirpers sa tanang sirapin arkangel sa langit sa iyo ta good morning to all of you bawat isa sa ato kinahanglan ligunay lang jud itong lawas manalita kuno si kusog sa tungon na kanamay itong buhaton kay kanamay mga kataw kayon matag usa ngari kanato daghang salamat nining kalibutan na karon.